Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Naba. Ada Omah, ada Bu Nursri di Jakarta di Duren Sawit, ya Bu ya? Iya, Duren Iya. Sawit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan, Bu. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin nabail. Anin nabail azim. Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arad. Alam naj'alil. Dikolkolahin ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Naj. Naj. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum Naumakum. subata. Naumakum, bukan naumaakum. Naumakum. Pagi. Iya. Wa ja'alna naumakum Bukan. Bukan naumaakum. Wa ja'alna naumakum. Naumakum subata, bukan naumaakum. Naumakum. Ayo lagi. Naumakum. Iya. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Bagus. Kemudian. Wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna. Nanya pendek ya mata B-nya ya, karena ketemu di Sams ya. Wa ja'alna laila libasa. Coba ulang. Wa ja'alna laila libasa. Kemudian Wa ja'alna nahara ma'asa. Tutangsin, ma'asya ya. Lagi ya Pak Ustadz ya, coba Ya, ya. ya. Wa ja'alna nahara ma'asya. Wa ja'alna nahara ma'asya. Shin ya. Ma'asya. Coba lagi shinnya. Wa ja'alna nahara ma'asya. Ya, ma'asya. Kemudian Wa baina bukan, ada fawqakum. nunnya. Wa banaina. Ayo. Iya, Ketinggalan. Ayo. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Wa banaina naumakum sab'an shidada. Tuh, suara saya kenceng diajarin sama Bu Erni tuh.
Bu Eni bawa mobilnya kenceng. Saya belajar sama dia suaranya kenceng gitu ya. Ayo terus. Waja'alna sirajaw wahhaja. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Iya, Bu Nursi banyak kemajuan, tinggal hurufnya nih. Yuk. Kenapa Pak Linuh. Ustadz? Udah, Linuh. alhamdulillah udah banyak kemajuan, tinggal ada beberapa huruf shin. Nah, nanti perlahan ya belajar sama Iya. Bu Entot ya, Bu Patona, Iya. Bu Rahma gitu ya. Iya. Iya. Linuhrija bihi habbaw wa nabata. Gak kuat. Linukhrija bihi habban nabata. Iya, kemudian Wa jannatin alfafa. wa jannatin alfafa. Kemudian Inna yaumal fasli kana miqota. Mi-nya panjang. Ya. Mi-nya panjang ya Matobi ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Inna yauma fasli kana miqota. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, nanti rekaman ini diulang-ulang ya. Insya Allah pandai. Iya, Umah udah Masya Allah udah banyak kemajuan ya. Itu. Sering diajarin Mbak Rahma sama Bu Patonah ya? Iya, sering suka masuk ke Mbak Rahma, ke Bu Patona gitu. Tapi Mbak Rahma jarang ada di tempat kan dia mah. Gitu. Dulunya lagi belum pindah juga sering. Oh iya. Sekarang buat waktu buat saya aja nggak ada. Kalau dulu masih sering bantuin, sekarang udah nggak ada. Udah sibuk mungkin. Karena dia udah punya keponakan, jadi manggilnya tante gitu. Tante Rahma. Gitu. Ya kita maklumilah itu kebutuhan pribadi. Iya. Kemudian. Yang mana Pak Ustadz tadi? Nabata. Alfafa ya? Inna yaumal fasli ya? Ya, inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian. Yauma fahu fis-suri fatatuna afwaza. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Omah nih kalau baca Iqra banyak salahnya ya. Kalau baca Quran alhamdulillah nih, Masya Allah. Ya, banyak kemajuannya. Mudah-mudahan lancar semua kesananya Pak Ustadz. Ya. Teruskan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kemudian Wasuyiratil jibah. Dia sambungannya mana Pak Ustadz? Oh iya. Wasuyiratil jibalu. Ya, wasi. Silakan. Wasuyiratil isiroti. Wasuyiroti. Ya, wasuyiratil. Til ada tilnya. Wasuyiratil. Ya, wasuyiratil. Sirotil
fakanat saroba. Kurang nyamber, agak telat di sini ya. Kalau baca surat-surat pendek, Omah kalau bisa pakai Quran juga di sana, karena Oh iya. perpindahannya agak telat di sini ya. Gitu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Coba jibalu faka. Tadi agak tertunda. Jibalu Wasui dari wasui dulu. oh iya. Wasuyiratil. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Kemudian Inna jahannama kanat mirsoda. inna jahannama kanat mirsada. Kemudian Littagina ma'aba. Littagina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. La yajukuna Yaldu, jangan fiha yaju. La yaldu. Yaldu. Yazu Pak Ya, Ustaz. jangan terlalu keras. Yazu. Yaldu, rapunya dikit aja. Yadu. La yaldu, Yadu. a'udhu, zal. La yaldu. Yadu. La yadukuna fiha bardau wala saroba. Utangnya jangan nyuri napas sama sinnya. Ini La mantap. yadukuna fiha barda. Kalau nggak kuat bagi dua. Fiha barda wala syaroba. Gitu, bagi dua kalau nggak kuat ya. Jangan nyuri napas yuk. Dari barda gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. La yazukuna fiha barda. Iya, kemudian. Fiha ya. Dari pihak Pak Ustadz. Iya, dari barda boleh, dari biha boleh. Bardau. Bardau wala saroba. Hitam shinnya tuh. Bardau wala syaroba. Shin. Lagi ya. Bardau wala sa-nya pendek. Bardau wala syaroba. Iya, kemudian. Illa hamimau wa ghassaqo. Illa hamimau wa ghassaqo. Bagus, kemudian. Innahum. Jaza. Nih, jaza. Zaza Jaza, keras dan rapuh. Jaza. Jaza au wifaqo. Jaza au wifaqo. Kemudian. Innahum kanu la yarzuna Junya keras. La yarju keras. La yazu. Innahum kanu la yarzuna Ju. Oh, ju. Iya. Ju. Keras. Apa nih? Innahum kanu ya Pak Ustaz ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kemudian. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fazuku falan Falan nazi. nazi. Fazuku falan nazi. Nazi. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Kemudian innalil Innalil muttaqina mafaza. innalil muttaqina mafaza. Kemudian Hadaiko betul tadi hadaiko hada yang panjangnya hadaiko. Hadaiko wa a'naba. Hadaika wa a'naba. Wa kawaiba atroba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqo. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. La yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. Jaza'am mir rabbika ata'an hisaba. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ard wal Wal ardo di ardi. situ. Wal ardi. Wal ard Wa ma wal ardi bainahuma. aja. Sama bainahuma aja. Wa ma bainahuma. Bainahuma. Iya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Enggak. Wa ma bainahuma. Enggak ada panjang. Wa ma bainahuma gitu. Oh Nah, iya. iya. Ada tanda panjang. Iya. Iya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Panjang. Wa ma bainahuma dulu. Berarti panjang. Nah, sekarang ulang dari Wa wa ma bainahumar. Nah, kalau disambung jadi pendek ya. Ingat-ingat ya. oh. Nah, sekarang dari wa ma bainahumar habisin. Wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu hitoba. Iya. Jadi kalau nggak kuat bagi 2, bagi 3 boleh. Gitu, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi panjang kalau berhenti. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Kemudian yauma. Yauma yakumur ruhu. Ruhnya panjang. Yauma yakumur ruhu wal malaikah. Boleh. Wal malaikatu. Wal malaikatu saffal la yatakallamuna Illa man azina lahur rahman. Iya. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu wa qala sawaba. Wa qala sawaba. Ar-Rahmanu wa qala sawaba. Ar-Rahmanu wa qala sawaba. Wa qala Ar-Rahmanu wa qala sawaba. Bagus. Yauma yakumur ruhu wal malaikah
wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalika. Zalikal yaumul haq. Zalikal yaumul haqq. Terus faman syaa. Faman sa'attakhadha ila rabbihi maknya pendek ya. Ya Pak Ustadz ya. Ma'aba. Ma'aba. Paman Shinnya. sa'attakhadha. Utang shinnya ya. Dari tadi utang shin. Faman syaa. Ayo syaa. Faman sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Rabbihi ma'aba. Iya. Inna. Tadi, ntar sebentar. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Kemudian, inna anzar. Inna anzarnakum azaban. Angjar, jangan angjar. Anzar. 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 Iya. Anzar, dengan anjar. Jangan terlalu rapuh. Anzar. Anzar. Inna anzarnakum azaban kiroba. Qariba, terbalik. Qariba. Inna anzarnakum azaban qariba. Ini udah dikasih catatan. Coba dibaca baik-baik. Itu ngajinya pakai Zoom aplikasinya, diinstal ya. Baca kalau dikirim orang kita tuh kalau ngebaca males, maunya dengerin aja. Baca baik-baik ya. Jadi pakai aplikasi Zoom. Inna anzar, jangan anjar. Inna anzarnakum adzabal qariba. Kemudian yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, bagus. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Pendek. Wa yaqulul kafir. Kalau berhenti di situ ya. Wa yaqulul kafir. Tulisin aja. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Gitu. Kuat enggak ya? Dari mana yauma ya, Pak? Dari wa yaqulul kafir. Wa yaqulul kafiru. Wa yaqulul kafiru pendek. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Gitu, jangan kuntu tutu ya. Tanya jangan kebanyakan dua. Alhamdulillah banyak. Inna anzarnakum adzaban qariba. Ini tanda wakaf lam alif. Kalau ada yang kalimat ini nggak ngulang nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngulang boleh. Adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tadi saya ragu, Omah mau milih An-Naba bisa apa enggak ya? Karena dulu lagi belajar Iqronya sering belibet ya. Tapi ternyata Omah ini mungkin sering latihan sama teman-teman juga. Ini membuktikan ya, bahwa belajar pintar itu bukan sama Pak Ari saja, tapi belajar sama yang lain-lain. Omah sering belajar dengan yang lain. Alhamdulillah Omah ya. Ya ada salah-salah dikit namanya juga lagi belajar. Insya Allah. Omah terima kasih sudah mau belajar malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami.